Арзанны Аллара сугларжы, Эштут Холын, Эмгодха сугларжы. Ихы гойы Нернадың болжывайны. За, Дандык Дейлков, Дүге-дүгені! Дандык Дейлков, ихы гойыр дүгеді, Донғар ептіра. Чингис Нуготешін татыжы. Ақын үкірі үрсілдеуші оңғажы, егедлі Абырғын Нырзыргіді күрткен тұлы Барылдықар олыба за Чингис Балжымаев Амит Хашин ұтығы. Второй финалист абсолютного первенства. Итак, начинается награждение победителей и призеров по весовым категориям.